Ufunani la? Uzongilandela abantu bamakhamera. No. Hey Mr. John bathi beng. Hayi my sis, lava sikiba ubalwana bathi. Ufunani? Uyapi? Ungilandela abantu bamakhamera. Ungilandela abantu bamakhamera. Awusangazi wena manje. Ngitshela ngathi ngizokulethela abantu. Ngitshela ngathi ngizokulethela abantu abazongikhulumela nawe ngoba unehlule ukukhuluma nami. Ngicela imali yami manje. Imali yakho yenzeni? Mina nawe besikhuluma ngizofaka abantu bamakhamera. Oh yes my sis. Awukho umsebenzi namhlanje wena ngikhuluma abantu bamakhamera. Wena nawe benikhulume ini? Benikhuluma ini sis? Hello, I am so super excited to be here, excited about the new episode we got to have today, and that's exactly all about Josie Pascal Blue Stories. For those who don't know me, I am Lady Blue, and for those who already know me, thanks for always tuning in, without forgetting to email us on josiepascal.co.za. So guys, today ngibhalelwe my sister lana, ngizomupha ithuba lokuthi njazitshela ukuthi yena kahle kahle wayasibhalela. Muntu omdala kunjani? Ngiyaphila sisunjani? Ngiyaphila nami sisi wami. Bengisacela nje utshela ama-viewers Josie Pascal ukuthi wena kahle kahle igama lakho bani nokuthi wawusibhalela. Igama lami uThoko. So ngibhalele kule show yeJosie Bioscope ukuthi ningisize ngifakwe usisi emsebenzini la. So usisi mangifake emsebenzini ngamthembisa sakhuluma indaba yokuthi ngizomkhokhela since ngisebenza ne. Manje mangingamkhokheli ngiyamtshela ukuthi imali engiyihola incane. Ngiyagibela, ngiyarenta, ngihlala nabantwana la ngihlala khona and abantwana abafunda boarding school elokhuzeni boarding school ne. So lezo indleko zonke angikhona ukuyikhava ngale mali le. Ngamtshela ngathi the time benginyusela imali emsebenzini ngoba sithembisa ukuthi bazosinyusela ngizobe sengimbhadara imali yakhe. Savumelana ngalokho. So njengamanje yena uyafika kimi utsheleke imali if uyayitsheleka like ukuthi uzoyibuyisa akasayibuyisa imali yami sekumele ngimlandele sekuze kwaphela 4 months sonke manje ngilandele engafuni imali yami. Okwesibili ungitshela ngendaba ukuthi mina sengiyajola emsebenzini wangifaka yena emsebenzini sengiyajola angazi ukuthi imuphi lo muntu ayakhuluma ngaye ngoba utshengise ngathi unesikhwele nalomuntu engijola naye. My sister ngicela ukunderstand ngifuna nokuthi ama-viewers understand wena usisi uthimela umbhadale imali ngoba ukufaka emsebenzini. Yebo ufuna ngimbhadara imali ukuthi ngifake emsebenzini sakuvumelana vele lokho ngesikhathi ngingena emsebenzini ngathi ngizombhadara uma senginayo imali. So njengamanje ngamtshela ngathi umholo engihola umncane and nawe uyawazi umholo waqala kuyona vele uya understand kodwa yena indlela akaseyenza usetsheleka imali kimi as if umuntu ozoyibuyisa soon akasayibuyisa sekuphele 4 months engayibuyisa imali yami. So yena bekathi umbhadale ngokuthi ufuna ukuthi makakufaka emsebenzini umuphe something noma uyambhadala ngoba uyambonga. I wanna understand ukuthi yena makafaka emsebenzini uyabhadala noma ukufaka emsebenzini ngokuthi nje makuceda ukungena umbonge. Mina kwakuukuthi ngizombonga yimina engayisholo bese ngihlala isikhathi eside nesiswami. Ngathi mina imonga ngifaka emsebenzini wakho ngoba uthi ikhala ziba khona so umuntu uma engena uyekhipha udrink ngathi hayi nami ngizokhipha udrink kuyena. Manje udrink akawufunile ufuna imali enkulu le mali engayi. Ufuna malini? I5000 rand sis. What? 5000. Makakuthi nje yokubonga nje yokuthi ukufakile hayi ukuthi ukufaka na nge5000 no uthe nje yokubonga ngoba lo msebenzi lo akawusebenzayo abantu abangeni kunabantu beminyaka abasebenza lapha so mina wathi ungenzela ifavor uzofuna i5000. So nesikhathi esingakanani usebenza nalo sisi umuntu omdala? Ina 5 months kanti mina lapha ngihola imali encane and nginendleko eziningi. Nginendleko eziningi ngihlala abantwana ubaba wabo wabalahla so kumele nginakekelele abantwana kumele ngigibele abantwana bayafunda esikoleni. And you expect ukuthi umuphi 5000? Yebo ufuna ngimnike yona nje ngenya wayifuna ngimnike yona nge-first month mangingenile emsebenzini. Khona le part leyo kari ngilava sakhe sebukhuthule ngomawuthi wena uyakolota like bekwenzakalani umphe malini? Ufike kimi okokuqala kushuthi ngasebenza inyanga yokuqala then enyangeni yesibili wangicela wathi ucela ngimnikeze phela le mali esasivumelene ngathi mina ngamtshela ngathi akakahlangana wathi ayikhululeka mntase ngiyabona nami isimo vele ngiyayibona imali oyiholayo ukuthi incane and nami ngiyayazi ngaqala khona la waswathi yena ucela ngimboleke i1.5 unestokfela akayosidlala sizobuya after 2 months ngimnike ngethemba lokuthi vele uzongibuyisela ephinde futhi ebuye ngenyanga elandelayo ethi ucela ngimtsheleke i1000 uthi le stokfela futhi uyasi-eda wenzela ukuthi mase seku 2.5 wenzela ukuthi mase sibuya kubuye kuyimali eningi ngimnika ngithi ngiyamthemba ngisebenza naye and lo muntu ngifaka emsebenzini ngimnike futhi le mali ephinde futhi ebuye ngenyanga yesithathu futhi ethi ngimnikeze i1000 futhi uyacabanga sekuyimalini leyo ngimnike yebo nginethemba lokuthi anginankinga vele lo muntu ngisebenza naye ngeke zengibalekele and usenesikhathi eside esebenza la ngimnike so njengamanje mase ngiyifuna imali yami usengitshela ngendaba ukuthi mina ngiyamkolota already. No wrong bathunga ayikupha Mr. Jones can you please move lovers ayikho into kanje nkosi yami so ubatla ntshotso lovers o kene motho msebenzini akhe go tloa o thusa motho ka lerato wa go tloa bo a ukolota never mfana and kwaleyo ngihleli ngisho mfana ukuthi it's not allowed
umsebenzi awubhayiswe eSouth Africa. You don't sell a job to someone unless umuntu uyakubonga, uyabo. Angithi nanga ukuthi uyakubonga maka ufuna ukuthi abonge nge-5,000 sho ukuthi uyawuthenga. Yeah, uyangithola ukubonga is usisi isuka kuye futhi it doesn't have a price ukuthi uzothi 5,000 ufake 5,000 ungenzele okuhle akusho ukuthi ngiyakuowa. Angithi wena ungenzele okuhle lapho it's up to me ukuthi mfana ngithi ngiyakubonga bheko kanjani, but unless umuntu maka kindly anenhliziyo right kaNkulunkulu kulapho naye ngathi watsaking nayi into ekanje. Maka ukuthi ngikuforce. I think usisi uthatha advantage ukuthi usisi unenhliziyo enhle ukuthi nabe exakekile because uyasho ukuthi izinto bezibheda lapho kuyendlini yabo. Engakwazi nokusupport izingane zakhe but ukwazile ukuthi ekhuphi 3,000 eyinikeze ubani 3.5 futhi intwana 3.5 yeah 3 or 3,000 khona and nalapho singasho ukuthi mhlawumbe usabela ukuthi bazomxoxa emsebenzini uyangithola which is the ngoba Lord ufakwe uwe yeah mayisisi inkosi yami uzasibonisa lento ibhlungu ibhlungu angifuni ukucamba manga uhlala khona le emkhukhwini inkinga yakhe uyacasha manje mangimi uhlala khona yeah and ngimtshelile ngathi kuneshow engizoyibhalela ngize kuyena mina athini ngoba njengamanje uselifini mara kaya ngemakhaya wangikwatshisa ngokuthi mase ngibuye emsebenzini ngizobuyela kuphi thank you skim wangikwatshisa ngokuthi mase ngibuye emsebenzini ngizobuyela kuphi kanti akazi ukuthi mina sengithanda no-supervisor vele cela singene kule lokhu uzangile passage le okay khona la kulama passage yeah le passage le isiphithiphithi yeah hey kuphi lesi yale osiyangena la Mama Sithembe sophuma singabaphilile sesingasalayitani nomphakathi la ani khona nje la babe ngathi bathatha ama chances zodile miningi ne okay yeah thank you okay silandela wena thina okay I get kuphi hola la kulomkoko siyeni mama so my sister kukunokhe gogo utlapita my sis bengisacela ukuthi uvele kunjani sisi Ngiyaphila unjani? ngiyaphila nami sisi uye usisi kunje usisi bani Ufunani la wena? Ufunani la? Uzongilandela abantu bamakhamera. Hey Mr. Tony bathi bengi. Hayi my sis laba sikiba balwana bathi. Ufunani? Uyapi? Ungilandela abantu bamakhamera. Ungilandela abantu bamakhamera. Awusangazi wena manje. Awusangazi. Ulwela. Ufunani lana? Ufunani? Lalela abantu bamakhamera. Hayi, ufunani lo la? ngitshela ngathi ngizokulethela abantu ngitshela ngathi ngizokulethela abantu abazongikhulumela nawe ngoba unehlule ukukhuluma nami ngicela imali yami manje imali yakho yenzeni mina nawe besikhuluma ngizofaka abantu yes my sis awukho umsebenzi wena nawe benikhulume ini benikhulume ini sis instead uyazi ukuthi besikhulume ini uthini abantu bamakhamera bebekhona laba bantu ngifaka emsebenzini bebekhona yini laba umsebenzi uyawuthengisa sis uthengisa umsebenzi anguthengisa umsebenzi ngamsiza lo umsizile so akakowi ngamsiza lo ehluphekile ngibhizi wait awuthengisa umsebenzi awuthengi yini vele ufuna ukungishaya ngithi vele uboss nasemsebenzini wenza lento le even nabantu asebenza nabo bayakuba wena nje vele uyeyisa ngifuna imali nasemsebenzini iboss nasemsebenzini so bebekhona laba bantu laba bebekhona yini laba bantu laba ngikufaka emsebenzini sesikhona maka my angithi besingekho sikhona okay sisi ngicela kancane sicela ukukunceda please my sis kupopotha something ngiyazi uyalwa sisi ngiyabona ukuthi uyafuma and unomsindo nkosi yami ngifuna ukubuza uyawuthengisa umsebenzi ngoba usisi uyasho ukuthi uyasho ukuthi wena uthi over 5,000 ngokuthi umfaki umsizile manje umuntu mamsizile yini isikoloto sakhe ngamsiza le thank you musi right manje sekazokwazi uzongibizela abantu bamakhamera yasavumelana wamsiza kanjani uvumelwane naye ngamkhulumela nomuntu ukuthi amfake emsebenzini ngoba sokole la ngamkhulumela wathi uzongibhadala ukuboleka imali ukuthi uzongibhadala maka nayo iphi imali yakhe imali le yakhe ngeke ngize ngimkhokhele ngoba kumele ngabe uthusile umuntu omdala kumele ngabe uyangikhokhela ngithi akasangikhokhela futhi indlela yona engikhokhela ngayo uyamtsotsa and wayingisho kanjalo umfake emsebenzini ngothando ngapha uyakukoloda waya ngasangibhadala ngithi utsotsa wena ngokuthi uzongipha i-cold drink ngoba nakho ngimkhulumela emsebenzini 5,000 lo muntu ahleli la kudala uneminyaka lo muntu ahleli lalela ngikutshela
Lala. Into esivumelane ngayo uzongibizela Lava sixole mala abantu bamakhamera. Yima ngitshela ngithenga ngifika emsebenzini mina ngathandana usupervisor wangitshela. Wow, no. Nilwani supervisor manje. Le supervisor yiyo le ngimkhulumela nayo ukuthi mfake emsebenzini athole isipeni. Ulwela ukuthi utshalele ngimqoqela ukuthi ngine boyfriend lapha engenzela uba hayibo lava Ngikhokhela yona ke supervisor le ngizokhokhela yona not wena. Yebo ngiqomile. imaqala nawe uthandana no supervisor Nkosi yami. bekumuntu wami uye lo engimkhulumele naye ukuthi wazi ukuthi bekajola Ngitshele ngawe mina ungitshelile ngazo zonke intombi zakhe akangitshela ngine boyfriend engenzela yonke into. Ngaze ngasho ngathi ngifuna nokuphuma la uzongirentela lo muntu lo. Wangacelile boyfriend ibhatala imali yabantu. Wangacela iboyfriend. Angithi usajola nayo shuthi phela ingakho nayo ingasanginaki. Shuthi silitshela sayena. Sho akasanginikezi ilo. Ungitshelile ukuthi ngingakubhadara imali yakho umsebenzi awuthengiswa. Sisi umsebenzi wona ufika la uhluphekile njalo bewufika uzokhalela asibonge ke my sis wait awusikupha uthulanyana asibonge lona wait lalela asibonge ke umthola ahluphekile kodwa ke so change impilo yakhe wayenza ibe positive wena njena ayisekho le ndaba le yakho my sis ukuthi ufuna ukuthi umuntu akubonge nge5000 besivumelene nje maka akena uyasho ukuthi nihola kancane Nkosi yami 5000 nawe imali engaka shuthi wena uthi nginikeza kancane nambe nga-expectanga ukuthi ayibhadale yonke same time ubezonginikeza kancane 5000 yokuthi umuntu umfake emsebenzini impilo yakhe bekangawuzona umsebenzi wayuza ngokuboleka mawufuna imali kuye angithi ngiyabona ukuthi ungizibile akasezi nasendlini since asebenza sekaqala uyasidistance iyona ndlela ke bengithi shuthi manje kuleyo mali kusele 1.5 ngoba my sis wena umufile bukayi ki 1.5 lavas ngoba ni 3.5 izobe i 3.5 angithi ukusalo i 1.5 vela akakolothe sengiyasho ukuthi ayikho into oyilelwa yisise 5000 ayikho angazi ukuthi kumkani because nina beningekho mayehlupheka la ingenaphi nina usisi yazi usisi wenzeni ufaka abantu abebengekho la usokolo ubunakwa yini ukhuphe islip mama makasibone esibhalele usibonisile islip la mawucela le mali ekusendela wena besicela ukhuphe islip ke sakho sokuthi wamfaka emsebenzini anginaso sokubonga islip sokubonga Thanksgiving nje yeslip this is a credit hayi angisanga mina Abelungu kuwe abelungu abazange bengikhokhise ngongena emsebenzini ngifakwe yi-supervisor yami indoda yami le nje supervisor le uyaze kanjani angithi uyaze sewusebenza manje bengithi mina kufanele ngikhokhelele wena ukuthi mina ngithola indoda wait wena kuze uthandane nesupervisor ngenxa ukuthi vele uyazithandela kusupervisor noma i-circumstance ngifuna uku-understand kima emo no mina usupervisor ngithema ngifike emsebenzini nje vele kushuthi wangithanda unamanga bekangeke azakuthanda ngoba ngithandelani uyafika nje sekavele uyakuthanda uthanda mina ukushiyeleni pho mase kufike mina ushuthi uyohamba ungikhuluma kabi lapha ushuthi uyohamba ungikhuluma kabi ushuthi ingakho sedidi naphela kanti isupervisor yenu naye why ashela wena ashela nawe ipho ngeke uzoyibhadara mina yami uzoyibhadara ke sis otherwise ngiye-police station ngoba nginawo ama-proof ngikunikeza imali yami nginawo manje asifuna ukungena la siye lena le uzoyibhadala le mali nginawo ngisho angeke ngize ngibe nayo imali yokumbhadala ngoba uyangikolota kolotani kuningi sengimenzele khona umenzele kuningi esengimenzele khona hleze esongikhalela la ngimzwele ngoba nakho kuwumuntu engiphila naye ufuna ukulungisa wena kahle kahle mawuhlezi la ubhizi uzongikhalela uthi udinga umsebenzi ngakwenzela uconnection ilona ndlela ongibonga ngayo le iyona ndlela ongibonga ngayo le uyithathile ngithi ngiyifuna back imali yami mina ngizokhokhela imali yakho mase ngithanda ufuna lento wathi banaki bakatshwaking my sis lalela nemini uyangimangaza Nkosi yami ngiyaqala uyutlwa eyarimoto how to sise tshwantse umpatale di 5000 uyabona umuntu momncedile akakuowin yuni akakukoloti next yazi ukuthi phela ngithola abantu abasile njengalo Shuthile uwe musimama lo dayisa umsebenzi ngamsiza ukuthi athole umsebenzi besivumelene ngisavumelana naye ukuthi mayiyoqala sizokwenza kanje saba nedili namhlanje my sis imaqala my sis njengoba ufuna imali ngizobizela abantu bamakhamera ukuthi ukleva angithi utshela ukuthi ukleva awufuni ukungikhokhela imali ufika my sis uhola kahle emsebenzini wena uhola kahle emsebenzini ngihola kahle 5000 izwe eyakhe lo uyifunayo yini why uyibatla so ithoyitha thi angithi uyahona shonga ukuthi angibhadale yonke semthambe ngimele angibhadale kamanje ngoba uyahona 500 noma athi uyabonga kunandaba uimpact life yomuntu ngendlela epositive eqaleni angithi sivumelene
ekuvumeleni bekuyisivumelwene sethu lesi why sekashintsha nakho ngoba sekabona ukuthi vele ukuthi ngizokupha into ngoba naye usenza nayinida makazi uyahola ukhalelani kanti angithi uyasebenza uluze ini uyahola uyasebenza hayi kudala kabi ngiluza nje ngalo ngimsiza dala kabi nje payment yakho lapha emsebenzini bengekho nina anazi nina beningekho nizovela manje nizofuna ikoloti eningazazi bebengekho bebekuphi imali yakho ngeke uzuyithole ngihlalise phansi phela ngihlalise phansi ubona ukuthi ngizohlalana phansi ngoba sengiqoma iboss sengiqoma indoda yakho le boss le yenu ishela wena ishela nawe niyajola nani ngicela nayo ngayithatha indoda wazi izwa nje uyithatha uyithatha hayi my sis uyazi ukuthi ngihlezi bengifuna ukukulaya bengifaka uyithatha wazi yebo ngithathe ngazi uyenza ukusa wawenza angenzanga ukusa bengifuna ukumtshengisa ukuthi abantu benziwa kanjani emhlabeni yena wayefuna ukungithengisela umsebenzi ungithengisela ujole neboss uyazi lwena wrong my sis now wrong lalela angikho wrong uthe mayifika kimi mina yeso usupervisor wakhe uthe mayifika kimi wangitshetha kasathandani naye maka ngithi beliza ngikhulume ngami ngoba bekwenze njani uzokhuluma ngami ngoba bekwenze njani uzokhuluma ngami ngokwenze njani uyiligwana nokuba igwala uzocasha ngamakhamera uzocasha ngamakhamera usebenza kanjani bengimxoxela ukuthi kulo msebenzi ngingene kanjani ngangena kanjani igama lakho so wabona ukuthi ujole ngajola naye isupervisor my sis nalapho nawe wrong nawe ngemali kuba lihlole ngulwana mani la ihloka chelete ka ufela lalela sisi angikho wrong lo nobaba engenzakho uhlala nobaba engenzakho uyajola emsebenzini wena akusi business yakho leyo my sis ungenaphi owakho ubabwengane wakushiya ungenaphi yingakho ke sengithatha lalela nami ngathathela indoda yami umngane wami bengihlozi naye nami mamethi lovers angeke sibe inkinga zabo wakulaya nalo mngane usile vele wena ingakho ungenamngani vele nalo uzwana naye next week nizobe ningasazwani ukhohlakele yizwa thina sithi sicela ubhatale lo sisi imali yakhe ngoba une proof yokuthi uyamkolota and then uzokubhatala ngizokusenza kanjani isiqiniseko sokuthi uzongibhatala ngizosithola kanjani nesiqiniseko akakukolota ningenile nikhona khona la ningenile la singena kunto esibonayo ukuthi kune proof house na proof awuna morikena ngona mo ene yago wena awusi umukenza emsebenzini tshwantse mo patala re ikene bani wa utlwa go lwena nja ki mess go potlo lwetsa ntshotse jwalo yena lwena o ka moleboa ka tselo moleboang ka yona umthengela ma gift go ye kindoda yakhe angazi but leyo ukuthi wena uyenza kunini ngiphila nawe mngaka eminyaka ngiphila nawe unendoda la endini ufuna ukulwela iboyfriend yasemsebenzini nawe ulokhu uzokhala ngikusiza namhlanje yona sathandana nale boyfriend bathi uthi nendoda lo so uhlala nendoda wena njengoba ujole babo ingane zami kamo kibufebe la febezela kamo febena ngithi nawe unokufebe bakhe akangendawo oro sibuye lapha emsebenzini emsebenzini nilwela imali okukufebezela kwenu I know lava this thing is too much ngicela imali nizoyibhadala please ngoba niyafebezela emsebenzini sikunike how many months uzoyibhadala mina yami imali ufuna how many months mama sifuna ukuhamba yazi sibhizi semsebenzini hayi ziningi nje kakhulu my sis asiko ziningi mansike abantu wahola ke wena buka nete phela okay ngithathu lesa 4 or 5 for ukuthi wenzeni 5 months mawuthi for uzomupha each and every month uzomupha umkoleta malini 3.5 ukoleta malini conzi naye bengithatha ngama 500 leyo 3.5 yakhe so nami ngizoyibuyisa ngama 500 sungabala ke from 500 2 times mina angizobala ungabala wena my sis 3.5 imali kankolota yona ngiyifuna cash ngenyanga eyi1 angihlangene nalokho angihlangene mani lalela uhlulekile ngithi nawe ngokuneza cash mina ke ngizothatha apho cash ngivela ngama boyfriend uthengisela abantu umsebenzi wena uthengisela abantu umsebenzi obvious ebhenki lakho kuso ungasho kanjalo usazongicela umsebenzi ungicela my sis yeka ukusibalisa uyazi ukuthi wena ukolota usisi malini ne wo uzocela nini kumbhadala ngoba uyazi ukuthi umkolota malini bese ungaccountisi thini ufuna ukumbhadala ngemali angithi khona TV lento ngizobhadala nge500 nabantwana phela mina kumele ngithenge labantwana naphi yezi Christmas ngizoyithatha aphi imali bewungicabangela imali kuyibudget istimanje senza ifair sifuna ithi be fair ungakhona ngumupha ngama1000 sis at least ke wenza 1000 ngizozama maybe 800 niyeke le ndaba lenu nje Nkosi yami umuphe ukoleta malini konje 3.5 ya ngiyacela my sis wenze kuma 1000 angithi uyasebenza ngiunderstand ukuthi abantwana ukuthi nje nawe ukhona ukuba free nasemsebenzini ungabi nestress ka sis naye ake ngingabi nestress sakho mhlambi kangcono 800,000 selikhulu okay akunankinga uzokhona ukumbhadala 800 uzoqala nini futhi mamakhe kusukela kule nyanga lena eqalayo musa ngikhola nge15 ngizokhona ukuthi ngimbhadele i15 za next month
i-800 leyo. akusekho lento lokuthi nizaloko nizolwela imali yeyikoloto mayisisi kopo be honest oba le di-viewers sa rona le go shebile no di-camereng But kwamele ukuthi abe honest axolise ngoba nami ngimsizile la angasizwa umuntu angafunwa umuntu. Ampa la estradini angadli nix ngimphakela. Wabona ukuthi angidli nix. Wabona wafika endlini nami wabona. i-deeper than buyele emuva mama mayisisi kopa o itshwara ntle ke tlile o tlo o thusa motho wa lla it's fine le wena o nkile motho wa motho wene ho wrong ke I understand gore ne le febezela le wena ka mo cheatela motho wao ke ntho tse ngata fela so rona re tlile ka tšhelete seizeng Ngendawo. ta ke wena ha o no etsa ntho tse sena se tlo ipatala tšhelete Ngizoyibhadala. Endeke mawukuthi akayibhadari ngiyabuya kunini. Ngiyanitshela ngaso sonke isikhathi mayibhadara ngiyanisendela eyibhadare nginisendela. yeah thank you yeah so guys ke go itse keng la bona re tlile le maisisi mona ha re fitla taba ya tšhentša ha o ka wa thola wa sheba mona ho tletse o febezela fela ke ntho tse ngata re itse re fitla mona re fitlile maisisa o mongwe wa mokolota o mongwe o batla mo kenya mosebetsing ka tšhelete ke ntho tse ngata but ha so utlwa story sa ba ausi ba na le ditletlebo tsa bona tse rona re sa di tsebeng re le show wa utlwa gore mang gala qoqela mang gala thusa mang o hlophega mang gala etsang but rona re le Jozi Bioscope ntho o tlo o thusang ka yona fela le motho ko go thole clarity tse tsa gore bofebe tsa gore eng o re bitseditse gore yena hantle o batla a thole tšhelete ae ke a le rata kaofela guys if le wena ba kolota mo o rona le situation e so whereby motho o kentse mosebetsing ka mo batla o patadisa se ka lebala fela gore emailela ko Jozi Bioscope .co.za ke a le rata kaofela guys I'll see you in the next episode yes baby